Leta zunze ubumwe za Amerika zategetse igihugu cy'u Rwanda kuvana ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murumuna wa Rurankunda yatawe muri yombi, wari ufite ipeti rya Lieutenant Colonel, akaba yamaze gufungirwa i Kinshasa. Naho Maimai zo mu mutwe wa Nyatura zamaze kwishyikiriza M23 intare za Sarambwe kugira ngo babe bishyikiriza, babe bafatanya urugamba, bakomeze kurwanya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira yuko umunyamabanga wa Loni wungirije Jean Pierre Lacroix yamaze guhura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na perezida wayo Antoine Felix Tshilombo Tshisekedi, baganira ku gahenge ko mu mujyi wa Uvira, dore yuko MONUSCO igiye kuhaza mu minsi iri imbere, baganira n'umutekano wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi iri imbere mu bice bigiye bitandukanye. Nizo ngingo tugiye kwibandaho. Ndakubwira ngo niba ari ubwa mbere usanze kuri numero mushya mu Rwanda, reba aho hasi handitse subscribe, ukande kuri subscribe, ubukanze na like kugira ngo tubane nawe 5 kuri 5. Iyi ni Kivu Update, ntabwo bibeshye. Umunyamabanga wungirije wa Loni yahuye na Tshisekedi rero Jean Pierre Lacroix, baganira ku ngingo zigiye zitandukanye, baganira ku mutekano muri Uvira, ku gahenge birumvikana kamaze iminsi kaganirwaho kugira ngo habe hakoherezwa ingabo za MONUSCO. Mu byo basaba, MONUSCO irasaba ibintu bigiye bitandukanye, yatanze ingingo enye zigomba kwibandwaho zireba haba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ngo n'igihugu cy'u Rwanda na M23 muri rusange, kubera ko kunda kuvugwa ko M23 ariyo igengwa na leta y'u Rwanda mu ngingo y'ibihumbi 2773 yo mu kwa kabiri rero, ivuga ko u Rwanda rugomba gukuraho ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bigakorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabanje gusenya FDLR, yamaze gukuraho burundu abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ayo FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda. Bamara kubatsindura, akaba aribwo na leta y'u Rwanda ikuraho ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko bivuga muri resolution ya UN y'ibihumbi 2773 rero, kugira ngo FDLR nimara gukurwaho na leta y'u Rwanda ikura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko babivuga muri resolution yabo. Ubwo bijyana na M23 ndetse n'agahenge mu bindi bice bigiye bitandukanye, ariko ingingo itavuga yuko bigomba kurangira mu mujyi wa Uvira, ahubwo bigomba no gukomeza mu tundi duce. UN muri iyi ngingo isaba ko aho M23 ngo n'u Rwanda bakontorora cyangwa bamaze gufata, bagomba kwaka intwaro abarwanyi ba FDLR bahabarizwa, dore yuko ino ngingo igaragaza yuko mu bice bimwe na bimwe M23 iyobora, mu bice bimwe na bimwe umutwe wa M23 ucunga, harimo n'ubundi abarwanyi ba FDLR bazize bakoze jenoside mu Rwanda, bagomba kubaka intwaro kugira ngo hagirwe ku ngingo yo gutsinsura umutwe wa FDLR burundu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, usanzwe uhungabanya ubusugire ndetse n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo aho ngaho ni ku ngingo ireba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda na M23 ingingo irureba niyo gukura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane agahenge ko muri Uvira, cyane cyane agahenge ko mu mujyi wa Uvira, ndetse no gutanga ituze, ariko ntibagaruka ku kintu kivujyanye n'ingamba z'ubwirinzi, ahubwo bavuga mu gukura drop muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, nawe yagize icyo avuga. Yavuze ko mu gihe byaba ari byo ibingibi byatangajwe na Charlie Cliff, ari uko byatangazwa hagarurwa inzira ya CONOPS rero ikongera ikagarurwa, akaba ariyo ikurikizwa kugira ngo amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abe yagerwaho byoroshye. Murumuna wa Rurankunda yamaze gutabwa muri yombi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru twamenye ni uko bivugwa ko habaye gutabwa muri yombi kwa Lieutenant Colonel Willy Mihigo alias Seko Peri, wahoze rero ari muri RCD na CNDP rero, aho
yatawe muri yombi i Kinshasa n'ubundi ku ngoro, agatabwa muri yombi n'abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu, ubwo ni abajepe, bakaba bamutaye muri yombi n'ubundi asanzwe akorera Afurika yunze ubumwe, bakaba bamutaye muri yombi n'ubundi, arashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye n'ubundi birumvikana. Ubundi ntago waba ufite ubwoko nka buriya ngo muri Kinshasa ube ugifite umutekano, ube ukidegembya nk'ibisanzwe. Ayo ni amakuru ari kugenda avugwa, ariko n'ubundi bivugwa ko n'ubundi biranazwi ko bamwe mu nshuti ze za hafi n'ubundi bo bari baramaze gufungwa bo. Ariko tureka tubabwire n'iyi nkuru, ntabwo twagenda tubabwira inkuru y'uko abo wazalendo bo mu mutwe wa Nyatura bamaze kwishyikiriza intare za Sarambwe M23. Ni amakuru twamenye, ariko kugeza ubu ngubu ntago haravugwa, ntago haratangazwa umubare w'abishyikirije M23 kugira ngo babiyungaho bakomeze urugamba rwo kugira ngo barwanye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nicyo kitaramenyekana, nicyo umubare w'aba ngaba bishyikirije M23 ntago wageze utangazwa. Gusa bamaze kwishyikiriza intare za Sarambwe kugira ngo babe baziyungaho n'ubundi, bakurikiye abakomando 7,000 basoje amahugurwa yabo ndetse n'imyitozo yabo ya gisirikare mu minsi ishize, kugira ngo nabo bajye ku rugamba. Byagaragaye ndetse bakoze imyitozo idasanzwe, baza ndetse no kurangiza imyitozo yabo ubwo Sultan General Makenga yababwiraga ko bagomba kwita ku mbaraga zabo, ndetse kandi bakarwanira ubumwe bw'igihugu cyabo. Bakavuga ko barangije imyitozo bagomba gusanga bagenzi babo bari ku rugamba bagafatanya mu byabo, nta byo kuzana ibice cyangwa se ubugwari. Ni bimwe mu byo yababwiraga. Rero ni nta ngamba nsoreje amakuru yanjye nakugezagaho, ndakubwira ngo niba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mushya mu Rwanda, ndakwinginze ntugende udakanze subscribe kugira ngo tujye tubana nawe mu makuru agiye atandukanye. Amakuru yacu nagahoraho. Ciao ciao.